khan Eiruk Sum le kutling lo sum lak lu te Kohhrana tho to lo turin Kohhran mi pui te an hriat tir tho kan soya vo in lama thut chiang wangla ni changin kan hrele ta a thun chum chu Kohhranin Eiruk dawa tumdan hi kan thual non le donani wangla ni na tarlan dan hi hantiri masa ila sinotin Eiruk na do turin angen hlimhle na ming hliaute rongbol na mang lo turin twal chung Kohhran te ancha sinot ngen na shatir na awareness campaign nei Eiruk na thatlo zia inzir tirna awareness campaign atan sinot social frontin Eiruk na thatlo zia Kohhran hauzir tirna tur kai shwaina booklet asyam to chu ennon le ani Kohhran in khoma thuril tu ten hele khapute himhang changka yin Eiruk na omzia le apoi zia te atam the angber soi turangen ni che kutling lo sum lak lu sum thiang hlim lo chu tholo turin Kohhran mi puite zirtir ngun ni se hlim hlet na konga ming hliau te chu a thei chen chena rongbol na konga man lo ni se Mizoram Presbyterian Kohhran mun pui chuan Eiruk na do chung changa ma la turangen na twal chung Kohhran sang te hne na anthona hlim hlet na a ming hliau te chu a thei chen chena rongbol na mang lo turin Kohhran te ancha kumsang ni somni panhi a sinot in khom puya khan presbytery engemaza ta changin Eiruk na le hlim hlet na dawrot na aluta in khom pui chuan pomin sinot executive committee SEC bo zoi turin ada ani Mizoram sinotin an hnuai twal chung Kohhran te hne na thon tur le kha okas ni ruk sang ni somni palia ati chwa chuan Eiruk na le hlim hlet na dawdan tur chu SEC in Rahmanti Tarlanani a SEC chuan Eiruk na dawdan tur Rahman siam tu tura ati ten rodna an siam chu apom tia ze ani Sinot Tarlan danin Eiruk na daw tura malak dan tu Rahman na chungchanga Sinot officers meeting in bo zui dan tu Rahman na asyama sarkar ngen na thlen turte KGP Kohhran mei chia le Kohhran pawalai pola malak dan tur le twal chung Kohhran malak dan turte Rahman ani Sinot awemin Rahman na siam te chu a hlotlin theina tan Mizoram Sinot chuan twal chung Kohhran sang te hne na ngen na athona Kohhran engemazatin an bo zui to a twal chung Kohhran then khat chuan Kohhran in khoma an puanga Kohhran then khat chuan bo zui dan tur an ngei twa chaumek bok Mizoram Sinot chuan Central KGP Central Kohhran mei chia le KPP te chu corruption dawn na lam inzirtir war turin acha bokani Mizoram Kohhran lian berdut tu Baptist Church of Mizoram BCM poin meni sompali changni somni pali khan twal chung Kohhran tina lekha thonin Eiruk na sum tholoma chhun lu Kohhranin athak hlel lo thu ashiatira Kohhrana puangzara Kohhran mi puya zirtir war turin twal chung Kohhran te acha ani tun kan chief minister nilai pulal du oma Kohhran shrai tu ten an komna a Eiruk daw atum zia hi hantar lang le ta ila ni som pani oka sang ni som ni pali khan chief minister pulal du oma chuan office a sinot social front shrai tu te akom Chief Minister hian Eiruk na tibo tur le Eiruk ching te chunga dan anga malakani theina na lok ayuk ta an thuam chak chaumek dan te India dan tharin aphut ang thlapa CBI hne na general consent an pek thu te restricted tender chu dan ang thlapa kalpui an tum thu te social front try to te hi alo shila revised estimate siam hi project date of completion post seinen akal kop du hle a kan huna hian heng thil pahni hi ti bo kan tuma awum zui tu tur mi pui huap zo project monitoring committee kandina team palia in sem darin endik na an kalpui meka anin engkim chip chiar le uluk taka an endik nuwa an remti sakne na chaw project cost revise le date of completion po sei hi kan phalsak donani contractual chhon po hi ti bo kan tuma tuna chuan han shal soitur po anom ri lovin kan sia a chuti lain contract hi a hunga in an mutluk luk thaibok heng thil fel tok lo om thei te ti bo tur hian ma po kan lame kani ati chief minister hian sarkar chu Kohhran te thuron le zilna te ngai thaturin ein hong ema ron in thlashung reng su ti in sinot social front try to te hi acha ani sinot social front try to te hian Kohhran chuan sarkar hi thataka thopui cheu kan dua mi pui sarkar ti ri ringot po hi amoyani chuti lain sarkar kalphunga soisel tur awm chuan kan soi she don chuang lawa
Voina hian sinotin corruption do alo real te bo zuin sarkar thlen tur chi kan nei te kan ron thlena lok ayuk ta ti chakte restricted tender chu lo theilo chau kalpui te project cost en non ti bote contractual chon le ti bote tha an ti thu an thlena heng thil te hi sarkarin kalpui atum sa le a kalpui mek te an ni ti kan sia a kan lom hle ani an ti a Eiruk na do tura Kohhran huang chunga malak an tumdan te po chief minister hi an shil bokani kumsang ni som ni pahni sinot in khom puya Eiruk na do chungchang presbytery sang atanga lut bo zuin sinot chuan bo zui turin alo da to kha ani a kan writers nei chat pu HC vanlal ruata chuan a hun laya he tho an pastak chungchang hitlipin kumsang ni som ni pahni ve khan Eiruk na do chungchang aron thai langa kan ngai thla ang Eiru thiam lo chantir HC vanlal ruata tunma kan pi le pote huna khan sa khothila le kutni wang thla zu kha an chilek viau ni om takani a chuti ral chuan tlangwa zurui kha an ngai theilo hle ni in an soya zulo rui kamnam deu an ngai na thiam te chu lal ina zu chim ho kumlama upadeu le mual eng hu phak te deu chau an ni ome anni ho po hian lalzu an chima an lu alo heidewani ti in thupa an soi roi thin ni in an soye tlangwa le pawalai ho kha zolbuka anja khoma zolbuka kamnam dewa khosa khachu wal upa ten chi thla tam atum lawem ni ti angjong in an vau khan thin ni in an soibok khati hun lai khan zu kha azalenin an leklam viau ni a alan laien nula le tlangwal ten kut ni wang thla le ti puidang khwang choi le hun poimo a an lo in ve ani poin rui che khopa in chu za thlak top kho ka an ngai ni om takani a khutlang poin an endong hle ni in alang kumsomli borvel chung mizote christian sa khwa kanin levek nuwa Kohhran khan na satakin zu adawa hun inge muchin phei kha chu Kohhran shrai tu te an firin an fet le a zu in mai ba ka nula rim le thloma a nula le tlangwal in lom te pathian ni ser lo thleng khan an la thutakin an phuar thina ni tuna ero chuan beram in ruk saklo wang nge ni kan Kohhran shrai tu te hi an thik thu a chenep ta in an thiang zau ta hle maya khovel nun phung danglam zelin ashin po ani ange ni kumkhan Mizoram Kohhran lian ber Presbyterian Kohhran jorel na sang ber sinot in khom puya Eiruk na chungchang hi an khelna saviau maya Eiruk na hi thapui tak meu mewa do atrula shiat na hi pastor bial in khom puile Presbyteria alu nual ba ka ve an tam to awangin an soina sa a na sa zo ka Eiruk do hi an titluta hialani kha chuti lai chuan kumkhat aliam trep to chungin ataka Eiruk na an do mu tur alo om lem ri lo chu ani himule wai me in khom puiliana po ni kuma buk khan nasale ti tak tak dewa corruption do ni se ti hi rotna atama wangin heti hoi zong soi ho ani nuwa thutluk na siamani ta a tun thengi ro hi chuan ataka central wai me in abo zui om thom hi kan she zui lo hle a themi ang mai in are tlok tlok ri chu ani hi soi chwa fo ngai le soi nuam te chiam lo chu kumsa ka zakwa somriat pahnia Presbyterian Kohhranin Eiruk do kum apuan chungchang kha ani ome a chadon hle a mitam takenan ngai lain Eiruk na do tura an buan te kha an te so talutuka an chip noi talutuk kha apoeni cheng noi tel khati hun lai chuan viable chetel alalar phalo mi puisum Eiruk mangte kan chei done moti lain sarkar pen tuile le khapuan mi mal thilalo mante minute khat pu a pisa thlen tlai te kha Eiruk na kan chwa ta a Eiru tam ho chu an kele ol ta der mai ni khami kuma Kohhranin Eiruk do kum apuang zet khatsu do lovin kan pen pera su atile se anti angmai ani a zai por fry tu in sang zeta hla ala a abes san le hi ang khop maya kan cross put tum kha azang lutuka kan pai tabul bul mai ni ber mai ome kan nam nun khutlang le Kohhran nuna hian kan lem talutuka thil tak tak buai puya bo zui hi kan tlin lo mai ni lavin kan pai talawa alang chin bak hi chu kan nam nul ta vel mai mai ni inalang zu chungchang buk soile thin ta ila
Kohhran le pol dang chen khat nur na sataka wangin Mizoram Liquor Total Prohibition Act chu kumsang khazakwa somkwa panga siamin February somni sang khazakwa somkwa pasari atangin zukhap na dan khau tak man chan ani a MLTPX siam tu Congress sarkarin zuzor thadul shet na tur kumsang ni sompalia an siama kumsang ni sompanga atanga an man chan kha Kohhran chuan na takin adauda le a MNF in Congress sarkar pai tha a kumsang ni somparia ta tanga sarkar na an chan nu khan tuna kan man mek Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 chu an siam le ta ani Congress party roi tu te chuan kumthum or chunga zudor hon an rem tia wang khan Kohhran lung a oilawa kumsang ni sompariat assembly in Thlandona pulpit atangin Kohhran rongbol tu ten na takin sarkar dinglai an beini in an soya hei hi adik ngei ti po an soi chiang ngam hle chu an tlak chana po an pu lian hle a MNF sarkarin zukhap na dan ama aya khauzok fe aron siam ta a he an dan siama hi chuan hrisel na thila zu in mamo tele Mizoram po na tanga lo zin te tan po abi karwa man siam ani talawa khau tak le dan mol ang ring takani ai nga po chuni ta sila kan soitum ber chu sarkar kota rule ko zen an poi saklo ang che hian khap nge nge tur sarkar kan nor na ber hi a lo thlingem ti lam hi an nge ven sui peile haulo ti hi ani a hei hi thil huat thla tak mai ti lo rual ani lo achan chu kan ram kho pui ber aizol da ya zubil na le shal na mun pui a om ringa zu khapani nuwa ataka ti rem tum na hi sarkarin ane ngai chuang lawa Kohhran puin a ui pui tui lian thlir liam vel mai mai ni hi kumtam tak chung chu Isu Krista khen be dona pilata kut sil ang chau kha an ni a ser then nan anti mai mai ani Mizoram Eiruk hlwar zia le mi puin kan to rei to zia hi rap thla ka tlinga kumsom nikal ta a Kohhran lian berin adau kuma puana tanga tun thleng chau po hi rei takanita Kohhran roi tu te hian zukhap tura sarkar an nor nat ngei to in zulama in nam noi te Kohhran dan manga shem phuarlam chu an chak viau lo ti alang ring mai chu tiang chia chu Eiruk dole an Kohhran mi Eiru te an enkol dan po ani thau mai akum chia ka shetelawa arei to fu Presbyterian Kohhran pastor bial pakhatin Presbyteria an putlu Eiruk awanga court in thiam lawa chantir te thunun dan tur in kai shwaina hi sinot in siam ro se ti chu sinot in khom puya alota sinot in khom pui chuan twal chung Kohhran in andu anga thunun phalna pe in avom let le dayani tun hnaya sinot executive committee in nikum sinot in khom pui le ama a presbytery in khom pui rel to anga Eiruk awanga court in thiam lawa chantir te Kohhran in thunun tura thutluk na siam ta hi mason na lom tak chu ani phot mai chuti rual chuan Presbyterian Kohhran le waime in khom pui lianin nasazo ka Eiruk daw an rel thluk to nuwa kumkhat zet aliam nu po ataka le lang thama thilti hmutur ala omlo hi chuan ngai ati thalo ngut mai William Shakespeare lem chan thon thuzia Hamlet thu soi pakhat thu chau hla chau tireng lo hian atak taka thil kalpui hi ahun to hle ani Special Judge Prevention of Corruption pani khat hwai sen le Eiruk khotak tak tu ten Eiruk mangna taka an shem ang hi ani reng fodon lo achan chu anni po hi high court in asik soi kwal reng an ni a Eiruk awanga hausa le thunei na sang changten an dodal na sat phei chuan din mun ngai an chel ring theilo ve fo mi pani khatlaka nampum in nga reng hi thil thei ni heklo kanram e chetu le pachhejok te re theina khura tan tir reng tu Eiruk na hi polian le Kohhran lian ten atak taka an dawangai to a mimalin do ne mai chi anilo Eiruk awanga hausa te tholom tam tham hnol ngam turin Kohhran hi kan labei chei ngam ri lo hi ngei twa chian ngai alani tlatani herama thu nei tulian sarkar polian le Kohhran te hian ti tak tak Eiruk na hi an do thwai lo chuan kan tu le fa te chen tlak lo rama kan chantir ngei ngei dona Eiruk na wanga bet kum khwa te chan chwa an ni theina atan chuan tuna mi pui thinlunga om mek hi chemal angai ni chuti lo chu heram le nam hi chan tlak lovin a om thwai theiti isherengang u